Kabayatan na, dita ngay Vintar, Ilocos Norte. Binisita niyo tayo met apo, kalpasan nga ng ibunong mat isuna, dita ngay Iliti Vintar, Ilocos Norte. Kasi favorite town pa 81st District, dati Vintar. Nagkakadong proyekto, programa for Vintar, Ilocos Norte. Saan nga nalipatan, digiti kakabsat ang manalon gapot the farm equipment para katakwada. Dinggan man ni Mayor Richard Dicala. 2026 that may isang priority pa ti local na gobyerno tayo data kasi adati may patakder pay ijeng farmers training center kasi tikal kali kaghumak tatta nga masapul get arakupen dayo ti kabaruan nga wagas iti panagtalon tatta. So jay kunahon nga adanto ti plant seeder tayo, dati drone dayon, so dati jay plant seeder tatan yat isunto ti agraeven tata kasi awat may maalam nga agraev tatan mo nakangina pa yan 600 to 700 pag merienda empay pangaldaw empay tapos to agawid na pegan tapos to ka mechanization program. Yes sir, dati may isang priority tayo sir to may nga tawin kan dati pa naka-operate ti panag-operate ti super health center tayo iso may dati may isa tututugan na yun kasi dati pati may isa na masapol nga matutugan naglalo ka dagiti pag-maintenance dagiti kakailyan tayo kasi medyo marigatan kami nga mang-control tata kasi ti ka-adumeten nga pasyente nga magmapan dito super health RHU tayo dati awan walk-in yung ti panagtugaw tayo get gasot met ti everyday nga pasyente tayo ditan pati Saturdays and Sundays kat open tayo by so jay kun muna mi tatamam nga may ilipat isuna jay super health center and tati plaster na tata ket tatayat jay kunat jay adag gas pay nga allocation mi tatayat agkurkurang kami pay ta nakat adu dati nga mapanyan ti semi private doctors pati private tatanjat umedamet amin kadatayon ta magkita tatanayat libre when ma'am so jay kun muna tata nga mao may isa lang ma'am yung adati umay tata nga doktor to the barrio i-avail tayo di jay ma'am so jay kun muna tata nga may open jay super health center and tap nun makapag when makapag-serve tayo dyan kan may sapay kaya tayo nga ag-operate yung pharmacy so nga dito may isang i-plaster tayo makapag-create yung pharmacist tati kaya't kutata dahil aming admin maintenance quarterly dati check up da tapos nung nagpa-check up dan imeda nagpagitad to yun ontimano ni doktora magtedmet ti reseta na for 3 months yan tapos isakada na jay parmasya tayo ti good for 3 months na libre nga agas na. Only in Vintar.